Kada radimo, ja recimo ako radim lijevu sad stranu tijela, moja lijeva noga je tu, desna noga je tu, sad slomiš malo prste šake, napravimo slek kože, da se ovako nabora, drugu ruku stavljam preko ove ovako tu, poklapam palac, ali ga ne stišem, sam ga poklopio, u biti zatvorio. Iz ove pozicije ja sad puštam tijelo da mi pada iz kukova dolje i krećem lagano. Sad ću maknuti ruku sam da i krećem lagano. Znači u masaži svaka osoba će ti uvijek radije preferirati da si konkretan sport, da je osjetila to nešto tkivo da si razradi. Ono kad prelječemo preko tkiva, nije to to. Znači ova druga ruka mi se služi da malo ju ovu ruku koja ide, malo ju poguram ako mi je presporo. Ako sam se recimo zabunio pa nisam stavio dovoljno ulja, ali sada ne radim to, nego ajde da ostanemo tehnički, a malo ću si pogurati. Ako mi je puno ulja, opet mi ta ruka može zaustaviti, da ne radim prebrzo, kužiš. Znači imaš opciju A i B. I sad polako, dobro. Kada dolazim sad do nekako brdašce, opet se sad mogu izdići na prste, nastaviti glide. Kada se ja hoću pomjeriti, zaustavim se tu, zakoračim tu i nastavim.